Miyam kita pun tengah segi topik Manipur Rajbari Cocomi stops reconstruction hai basudane Rajbari ki maru Shillong ki red land ki matang se impact TV de maru na mase tangai phadan hai batai oide film na maru mora kan da migi sentiment chokpa duga thawai nuai tabana masing yam dana maswai se manung hut se ngasi bo huli thangna thangna sum jengak pa kan da hokwa numit sing khara da gi sum lak pa maru mora kan da aduga ngasi gi se maru na yam hen na maram adagi karigi karagi thoidona introductory si yam ka hena sangna pidabada hana su ngang leramina maswai se maru na ngarang Cocomi na thambirak wafam tu laksake maram di construction reconstruction hairak patare hojikti thugai ga muk sarak patu reconstruction to bose Cocomi na lepu ai lepu haibasi karigino tasengna harakanda aduga maru na yesa ge haragadi condition khara su thammi Swaisda Kanajake, Nasi Selo, Yang Beautiful Punamu, Sharatchandra Sharma, Big News Ki, Manung, Taram, Uxarilo, and Nasiki, Manung, the Nasiki topics, the Sarukana, Links in Beautiful Gifts in D. I yet think Pambi say, Khuraijam Athouba, Convenor, Cocomi, Yanai, Atou Taram Uxari, Ado Atowi, or the Links in Beautiful City, Rinku Khumukcham, editor, the Imphal Times, Name, Rinku Taram Uxari, Ado Marutunki, or the Agniet, the Pambi, Dr. Chinglen Maisnam, Department of Economics, Manipur University, name to the Ram Uxari. Athouba, direct Dum Lecture. Mayam sigi topic se dum phajana dum maruina sentiment chokpa duga thawai nuai taba shouting ba swai si makhan gi mix reaction hai batai swai siam leibani na aini yam ka hana chacharudrasu aina lakchning se athobuda Cocomi na reconstruction thingakpagi maram sima maruina condition khara budi thambi adwai condition sing do fulfill tawbagi area do plus no 8 October si black day Haina observe the good me have the manum theory. Please take your time. Tasar Missy is a koi Hokiba 8 October gi Matung the gi Masigi Moina Hanagi original Red Land gi Rajbari gi structure see almost to the ground Haitareko level to Woina Magi structure gi proportion Amaboba Maningi wall Natana Mamangi Kanushi Siloina Lotoga. Madhu photos is tholokramatung different section of the society. Magi reaction response then the concerned department singi site so Madugi the things in the Moitap na Toroga Mumogi Makedegi clarification no mulai. They do follow up the sumu another clarification ama GD citation mulai. The PDA na tawi. Then RN culture ki team na mu field visit taro kanda moigi responsible kano sing na mu comment director ki site ki comment na mulai. Ade shom na kanda public ki tongan ba civil society students group intellectual sing then social media da comment si am lakre. Then even Silongi ekoi ki ledger ba diaspora members sing Silongi chino me am koi metei ki lei ba to pa lei chino me am mana Moju mafam duda torokan lai then akoi dusu personal call oina akoi dusu me amama lai Thai adu sigi port me amse akoi na loina akoi right from day one dagi akoi dum sigi oirei ba phibam sigi magi development se akoi follow toroga kumna dum lai but we are yet to decide and give proper comment and akoi sing adu ngaire lai bani adu mayam dugi inputs me amse loina la kanda overall akoi na yengam basi we never expect state ki quite mamal yam no asset ma adumaina yam irresponsible oina demolition to ba haigera dismantle to ba haigera argument ani thwe hojite miyam na demolition ni haire department na dismantle ni haire whatever may be the reason magi situation this the demolition so oisu no dismantle so oisu no lari be film du yen kan da di kanam pending ai oitre adugi potsi Torokuma Tamsida Akoina Masi Toriba Potsigi Magi Kenosi State na Torokani have see a quite Hazaki Demam de Quena 2022 da Masigi reconstruction or Madu renovation gi hai renovation Tonana Bagi plan Amadi Tangnaba Madugi Lam Hang Saruk to da Equigi Manipuri guest house ama Baban Namas Habagi Tabak Changalakpa अखोई सु आई सासु लाइक फदना ममांग चहीगी Patriots Day सी शिलोंगी चिनाव म्यामना बातोन तौबिरक्तना आई थोरम सरुक याजरुई अदु या मतम दुदा यामना ग्रंग ग्रंग थबक से चंगजन ब हौ मतम ओय
ada ai sa chatlaga mafam du da ai Shillong chalaga mitai machana Shillong chalaga koi red lane jangam da bai basa masi kya tongde maroina khara informed oi ba khara responsible oi ba Manipuri macha mana Shillong chalaga di koi red lane dai koi lam am lei haibi koi da nungai jaba ipai pusingi siu mam lei ramni haiba koi da chauthok jaba am lei buduna phibam chaba chada bagi wana tana ai mafam du tang yengningi construction to du yengningi na tawna koi Shillong gi chinau sing na taw pubi duna chalui ai photo ga loi lei ngon adu da chatpa matam da somna kan gi hujik sagal liba multi story gi building ama sagal lidu foundation stage ni mamang chahi da koi chatma ta foundation hei le me then mafam du gi site engineer du ai unazar ai wari sai adu di mafam du da adu gi du ga khagi wari da sum sanaraga kari kari provision kamai pi dori koi metai sing na koi sin ba thorom do asam gi holam do wire sil le ba ada koi metai gi diaspora Manipuri diaspora am leina angkul leri am le mamau le am le ebo ko mayam du leina leina ai koi gi mafam am leitab si sidai da madu provision am yaw bu yam phei haidana matam du da koi government gi kano da su koi dum pau hai amathak ta hall meeting hall am di yaw ni ko ne na koi du sum thambi re ko di am nungai na lei hi du ga Rajbari gi actual hanagi leiba koi gi building se masida koi changa mafam du da koi gi leiram ba mi sing do maruena koi gi koi tangkul chinau musu officer musu matam da by posting tai no hundu leirame pamin na raga wari sai then koi structure ching di mamang da photo lep ta nam na ko tana mafam du u budai koi da yamna tongan ba magi tongan ba kai haini koi gi sense ama koi da phawi mafam du da adu jaga si changa khanda hanagi matam du da torong da budo kai no wakhan da khallaga adu gi yamna koi da emotional attachment leiba aduga maduda koi gi socio political value musu yam sauna yauba not necessarily madugi building do yam pharambe pharamdabe phajarme phajaramdabe ai but building je koina hek minna yeng matam da thawai panba manna akoi da wari lin bagi ngairam badong na khanjaba mayam na ngangnari ba 1949 gi adugi matam dugi political process mayam do mafam sidagi thoga hogi bani ko ka haiba madugi senjama yaubani na mafam du changkan da akoi da dugi tongan ba kenoma leijari ba madugi values mayam do madu hujik laimai temna lauthoga mu nauna anoba material sing hapsala mu pangkhallaga torani hara kanda heng adu mu sarang matam da engonda madugi sense tu hogidra leigidra leirodra haibasa that's the biggest akoi da leiba kwai dai nuai tabse aduna oire masi ai khakte gi wari natte akoina akoi gi alaman sing even Cocomi gi level da executive sing core committee gi kari gi amagi advisor group gi kari mayam ji what is sakanda madugi sense to mangrani haibagi nungnang base madu neba koi da jilai se and it's not just about the structure do not preserve toroga kallaga thambiraki ba adugi thawai living heritage ki magi essence amadi magi aesthetic value do adu du ne adu poto hojik talawna lawthok khakanda amu pangkhalang matam da leirakidra leiroidra haibasi issue ma chawna la okay aduna akoina hoji haijara idi kaino akoina ngasi reconstruction lepo haise already department gi lepkhre department na lepisina hairiba pochi kamaina phajana sagatpe yana na togada gi haibagi potani ada original haibasiga original du da mo khoina kainom hek tawruma tamda original si sungoi oidram taswa si pochi chumnagi koi micham sina ba commercial apartment ta kai dama da pangtong tawdi makalamani but nangi ngai koi gi kenosi da di koi gi historical monument adai heritage building heritage structure gumba da di hai ba sigi pochi yam section na yengnari ne ba aduna tongana international gi su UNESCO gi kari gi dai India gi su archaeological gi survey of India gi ASI gi kari gi Manipur gi su state archaeology gi kari loi leinari department ma tongana dedicated loi leiri keno da madu gi value do khangna loina bam changi structure se madu gi value do khangna loina hogdaba gi kudong thibudo anatraga madu mangjaba singa si akoi tungda ko do mirol them phangdoine so value khangdaba gi value khangdaba ma involve tore swaida ai losina hona jage aduna hoji akoi na haijari di kaino reconstruction lab ka dori se mafam adu da anoba sajalaga di magi monde palam mai thawai ji mangrane atopa thawai amana mahut sin bedong thokane ana hoji dismantle tawkriba portion se as it is leiraba adu di mu hinge si yumpham sini ko sida sariba nakanda sariba asi masaka manaba ma si yumpham sida original lejaram bani ko madu
2025 की October 9 दा अनोबु सेमदोने लोय लौथोखिदना मया वाथो ओइखिबनिको हाइबसे that मदुगी वारी दो अदुन दकाले अदु मथौ तारे अदुना हाइब मफम मुजिक फाउंडेशन तरोगा माई लेरिबा अकुम मता तरोगा लेरिबा बोचे मोइरांगी आयने संथि लेंगोय तैरगा फलांग वाइ तरो पैरगा लेरिसी सपोर्ट पीरगा ngaga मथक्ता करोड़गी चावरबा योट की बीम स्ट्रक्चर मयाम अमना बर्जा तारा सु सोक्तनबई मोंगदा नुंगांग चाइदनबा क्लाइमेट की इम्पैक्ट लाक्तन खोतनबा तरो मोइना थम्मी सुमाइना हौजिकी ओरिजिनल पोटसिगी मागी वैल्यू मागी थवाइसे अखोइना कन्जाइ तारगदी सिगी जगह फजना प्रोटेक्शन पीरगा नुंगांग चाइदनबा नापी सिंना लाक्तनबा अदु तौदनबा फजना प्रोटेक्शन पीरगा लौथोखिबा पोटसिगी मागी एक्चुअल स्टेज से सिदेज अदुम थम्बदुना वैल्यू से मांगोय हाइबगे अखोइदा मदु थाजबम ओके अदुगा अनोको सागे हार रिकन्स्ट्रक्टिव वा थंगम ताबिरो हांग जगह हान बे फिबम दुमदी काइदना थाबिरो थेंबियादे सो अदुना ने कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन थिंगैबा अदुगा अखोइ सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव सिंह हेरिटेज की एक्सपर्ट सिंह हिस्टोरियन सिंह देन रॉयल फैमिली की सु हाइरिबा मफम असिगा अटैच तौरगा चाउरखिबा लोइना रखिबा फैमिली मेंबर सिंह यावरगा फजना डिस्कस तौरगा अदुगी वर्कआउट तो पुथोमिनसी अदु तौद्रि फौदी थबक मखा सो अदुना होइते मियांगमि मिफम हाइबनि सम नारे कांदा मियांगमि मिफम दुदा होजिक अथौना प्रनबिरबे सिंगदो लोइनबक यावरनि मिफम पांगतो कांदा लोइनबकी ओपिनियन लौर कांदा करिन हेना फगतगे दो खल्ला कांदा थबक तौसी अदुननि थिंगिसी हाइबनि थिंबगी मिनसे अदुगा ड्राई आर्गुमेंट की करिगी नत्रगना याता तो का हाइबगी पोटु नते मरमदि तेखरबा मरो लौथोखरबा सिटी सेमजन साजममदि चंगनी अदुगा यस करिगुम कांदा मतुंग हाइबताय सिगुम्बा हिस्टोरिकल ओइदोरोबा अदुगा एखोइगा तना थानबा यादना पुवारिगी फिल्मदा लेगिदोरोबा पोतुदि मागी वैल्यू अदुगा मागी गनोसिंदु खंगबिरा कांदा ओ सुमाइन तौबदा वाथोक ओइखिबनिको अदुरदि एखोइ स्वाइगी तोरो कांदे खरा सेक्शन से हाइबगी लेसन दो अदुम लर्न तौसिसिनी समसमना कांदा थैंक यू अथौबा जस्टिलेन मरोइना कोकोमगी स्टैंड से कमाई उबी अदुगा करिगुम कांदा हानगी फिबमदु मरोइना अथौबना थबिरिसे अदुमक्ति ओइबदि ngमरो डिसमेंटल हाइरमिना मदुदगी लौथोरप पोचै मेटेरियल मैम दिले रंगने अदुआइदुगी चरौप थमप यागद्रा अदुगा हाइदिबा एरिया दुदी हान लेजरम फिल्म दुम थम्बिरो अदुगा मदुआइदु लेंगिदनबा सोक्तनबा मखा ताना सोक्तनबा फिल्मसु होनबिरो अदुगा चपचान मदुगी मोंग साबदुदी नाकंड रेप्लिकाम दि नाकंड साबि फिल्मदुनी कमाइन थम्बिरिंगे स्वाइसे चपचाबदी ओरेरोय आर्टिफैक्ट कैसे रेप्लिका खेनरिसे ओके सिमदि याम चांग लेदन हदी रेप्लिका न कदौदा आर्टिफैक्ट ति सिनबे यारोइदन कोगी सचिकान पाउडिल लेबरा म लेदाइने अमिताभ बच्चन याम आनबदो मदुग लिसिंग थोरासु अमिताभ बच्चन सिनबदि यारोइ नत्रा फने यामना मानबा अमिताभ बच्चन माली हे दुनी सम नारगा अमिताभ बच्चन माली हाइसि कैनो हागना अमिताभ बच्चन दिनते मानबोइ तौबनि हाइबनि सम नारगा अदु मानबाइसे दु मानबगा दु खक्तनेबो अदुगा असेंबा अदुगा लोइने नंग साय अखोय अथौबुरसु याम फजन हाइरिसे हाइरिबा स्ट्रक्चर तो मदु फजदबा याय अदुगा स्ट्रक्चर तो होजिकी फिल्म सिदा चानदि न खल्लगसु स्ट्रक्चर दुना कोगी मणिपुर की कोगी हौखिबा पुवारिगी वारी सिंगल मयाम लीरी सिगी चमचमना लीबा वारी नते मसी 1949 की थोकिबा थौदोक मयाम की वारी दु इरोइनना मदुगी मंगलम चटकी चाहि लिसिंग क्या की वारी दु सिदा लीरी ने हाइदि मणिपुर सी निंखा तमना अदुगा कनागिसु मिपान तांगदना सुमाइन हिंगखिबनि अखोइसे निंगतना पालखिबनि हाबा चाहि लिसिंग क्या की अखोइने ngasi हारिसे मसी थिरकपा मतमदा मसी अखोइना हन्नियकपा मतमदा ख्वादिगी मरु ओइबा तांकक अमा हाइतारेको मदुगी अरोइबा अदुगी तांकक अमा येंगबा तारगदि हारिबा कोगी सिलोंगी गसी राजबारी सी याम मरु ओइ हाइदि मसिदगी कोइ मयाम उदोरिनि अदुना मसिगा कोगी पास्ट का प्रेजेंट का लिंक तोरिबा मफम अमनेबको अदुना मागी अखोगी वैल्यू से इचम चंबा अखोगी वैल्यू नतेबा मसि अखोइना मागी मनिटरी हाइतारे सेन ओनबा याबा वैल्यू से नते अदु मसिना लीरिबा वारी सिंबुल मरोन अखोइ मणिपुर की कोइ निंगतमना मागी चाहि लिसिंग क्या अखोइना पालकिबा अदुगी वारी सिंबुल मयाम यावबनिना अखोइददि मसि याम इमोशनल ओइबा अमा ओयबा अदुना हंदकी यामना इमोशनल ओइबा रेड लैंड की थौदोक्सिना कोगी मणिपुर पुमगी थमोइसे मसिमदि कहले अदुगा मसिगी अपॉर्चुनिटी अमा हाइतारे मसिगी कहलिबा थमोइसे मसिना मरमोइदना कोगी मणिपुरदा लेरिबा मपुम खुदिमक्से मसी हाइरिबा इशूसि यूनाइट तवे अदुना अखोगी इशू मयाम अमना खोइसे डिवाइड तौरा लाकिबदु ngasi di red land gi isuna red land issue unites manipur ko
haidi masjid irrespective of political party gi affiliation gi natragana toan balu punamaksi thadok narakanda sigi issues de unite tobase samna da single issue man unite toba ngamdadana khogi lakiba ma leire khoi se natra adu single issue man khoi unite tobase common issue man unite tobase handaki red and gi sigi thodok sinadi masi oire ana congress hoigera communist hoigera bjp hoigera ade hanagi former cm hoigera natagana khoi mp hoigera punamaksi manaba amakakti kadino hai matamda masigi handaki sigi thodok se masina khoi kudimaki ki thamoi har tawre aduna masi hairiba sumba thodok masi magi makhatana hogia Cocomi gi site gi makhatana masi tawya ro haina thing baga pirisi masi khogi tungi interest ki damtane natra ko haidi masina khogi past ka present ka future ka link am di sem dori ne banatra aduna idi ngasigi even khogi 15 october bu oraso 21 september bu oraso hek mari lene gi besing sidi masigi mistake da khogi university da gi hodana adagi college da school da punamaksta khogi magi academic oiba koi platform sing da su aduga toan ba civil society khangde adagi punamaksta su khogi wari mayam se masi khogi libagi adagi khogi nainabagi debate tobagi adagi khogi mistake da khara nainabagi asu makal gi koi mass campaign se aidi amathok time khalle maram di keno da hojik se 15 October is so important in the political history of Manipur. Haina hangma matam da di koi meritorious oiba student mayam thengnei ba ai handa koi gi mayam chale moi function mayam chale ado khudak te ta khumangam de ado kana khumai pa khumde maning da phami ba koi imam maira pai bi sing do adana khume 15 October di black day ni ka ko choi moi sum khangi da pau I pau sum ta bari na aduga 21 September ka gi maru oil si angang sing da khang ba si yang wat kreba ado moi na khangi si di kai da khangi pulap ne ta khumba se hekta angang nubi khak ta khumba si di 14 February karino haradi hekta pulap ne ta khumme ba Valentine Day simedi ko aduna akhoi gi ira boru harmi ba ngasi bo ba khoina imam sa khangdari imam sa khangdabana awaba koktari kai se koi Manipur khangba da imam sa khangba akhoi puari ma sa khangba hairak ba sumba lakpa matam sidadi ngasi hairiba silongi red end gi Rajbari se madai da magi kanu silei haitare maru obi silei ba aduna hojiko common hariba sisu madai gi haiba oigaduini aduna aidi masi akhoi committee se parliament ki committee su lei garamba koi magi transport culture siga mari leinana koi gi tourism siga mari leinana moi semba ka aduma committee na su masi yengchal leba singum se yengchan baidi magi historical monument jauna atai sing yengchan dana madugo yaba yadaba manakta saba yaba yadaba mayam ma aduna masi yamna awang mathaki level amata mandu president rulni sakti kudum si delhi natra pa aduna masi di koi hoi state ki level da committee macha ama sem dana madai da thijen bagi wafom madi lere ko aduna aina tasina sapchan panjaba di yam awang mathaki committee ma madu sem dana masi ID thijal halaga maduda aran baler magna madu da dipi bitare aduga madugi lai leite habna chingba puna madu kari digi masi thoki bano aduga masi DPR sema matamda adugi project proposal sing da kari yawi kamdogi habna chingba puna maksi madu adugi khang kadori ne bako aduna masina kogi exemplary oi ba haitare kari action khara masida lahudraba adu ergedi Manipur tapna kogi haidi sum kindagi bagi film lay bako aduna yamna important oiba historically aduga politically madugi culturally yamna important oiba adugi side amani adugi mafam amani adu mafam ji kan bai se masi koina masi kandur je future gi damtane thank you tawgi di oja chinglen na yam sun thambi madudi handaki red len gi Manipur Rajbari gi maswai sigi building magi historical haiba oiba tare madugi keno singse hek into gre jab chana heta pura tem tho kanda leimai da tilen gre haiba kanda hojik se maroi madugi nungai taba madugi thamoi sokpodo hojik phog lerimne madugi web tu silong da thokpo thogdo ne tawdo madugi web tu gi piriba madugi impact tu di Manipur da yam chauna piba haiba tai aduga maroi na thogdoksna maram ora kanda cutting across the political lines amaso political gi affiliation tongan langone tawdu khojel dam khotang oire yaning daba aduga nungai taba phongdorok posing sina he chap chana masidi pura puri mandaba duni sam na kanda aduga ai namtang ga swai da 8 tok janing buna kaino hai kana go phogjarak pani ko karigum kana athobun thambi maduri silong chat kanda red land chalam dal di hai kanda yam phai athoba aduga laik tambai ni khangde koi be chat pai ni khangde
red lane chang ba se income da chang ba so yorong ne khali masing yam yam dong wan de kari kuma kan da maruina red lane Rajbari red lane da liba Rajbari sina ai se noi mayam na ithau thoi bidau da thoi da badong to se ai am tang handok ke am tang tu ke am tang dok thok ke tang yeng ko I value se na amasu khonjel ama tholok mali sam na kan da matam ma masig value se khoi hek thok dok tholok kan da di khang badong to ba du ka thok tang ai da di toy do na madugi arumba madugi magundu chap ta na khang da badong to ba ma hek yauri paru Rinku maroina swai gi reconstruction hai pa kan da Cocomi stand am chap chan lai re uja chinen thambi rakre aduga maroina kangla gi khoina mu swai da pusala pa kan nan expert sing kari sing even tamo pratu thambi rame kangla gi khoi gate se su e matam du turoi ngam loi tore aduga semjan da ba yadre aduga hana gi phibum du mukti ta han da ba yade ka hai kan da expert meyam yaur kan da sha gi ba semjan gi ba swai phibum de lei aduga samwa karai no ma Shillongi Manipur Rajbari red lane gi se value khangok dobra natraga easy take tobra aho bam te song lai male so thudi thugai gre kan da atoboi gi Cocomi gi stand ni athon thabi do maroina mafam dudi sapchan thabi tare sage su replica ma khara ando sap tare hebne reconstruction hai pa kan da kamai ubi aduga so fare kangla daga lai gi bu hana khoi theng gram ni ko gate lok thok khiba hana gate tu na ta anu go sarak pa yamna mong marin chumna hanai du phibam lakchal no hono da expert mayam tana ki ba Shillongi thodo kamai ubi historical koi monument structure hai ta yamna koi pon igari mari yam de ba adagi koi gi kemasi society ga politically yamna mari de ne port ma se thugai ri reconstruction to ba su satna bara ya bra tribi gi le mai de ma ham ko de thamje ge okay aduga Cocomi gi stand yam pa je hai pochima koi history di mahan be ya mena replica sa ko pa du amani aduna koi history man be are heavily already repoti in soida sagi I am learning thambi from ni haidi kari the mutta akona red and the ba building se historically koi the importance of building se kari the mutta akona protect of the data uri no have to di atoguna su biti jara thambi gre pazana su thambi gre ada aina masida amal exam nasi se October tara ga manga microphone dom tang thetre Rinku maroina nuti gi det pi building asi gorum ta waru ya de tang kana tong na lakhi bai ne aduna October 15 se ngasi si October 15 ne ba ngasi si kayamuk yamna kano khoi gi sections of peoples ko maybe half of the people or maybe more than half of the people or masye aduna tragana mioi click of people or masye tawudu commitment ama yaungna akhoi na changjaliba akhoi gi poche chummi akhoi di sigi lambi si da changbam thoi haba group amana masi akhoi gi tanbam thokpa demand ne haba group ama khakna mangasi se black day law thoi ibne kari gi black day law thoi ibno haba matamda ngasi haba numit sida 1949 gi October 15 sida ngasi haba numit sida ne India gi manungda Manipur tin gi base madu kamaina tin gi haba matamda hujiki red lane hariba mafam sida leriba building matam dugi ning thaugi building ni building du da akhoi gi matam dugi ining thau Bodhosandra nominal head ni matam du da man oridu akhoi marai mayam ye na gre man soi to bungam brangam dabra that is another question to wudabu merger agreement ama 21st September 1949 sida agreement ama soi tongna kiba mafam dumane ba aduga India gi manungda Manipur na yaukiba ase soi torba matung adugi matung da 15 October sida yaura ibane ba aduna matamama da ningdam na hai humdana Asiatic akhoi gi Asia Southeast Asia sida ani suba election akhoi gi pangthoktana yamna akhoi gi makhau pong na hingjeramba adumba leibak ma merge tawkibani merge tawbudu chumi lale habduna another question chumi lale habdu ai isagi oinadi atopa form da thamjage kayinobda chumi haba group mayam su lei aduga madu lale haba group mayam su lei adubu tongnagiba agreement do thodok to tawriba agreement amadi tawgriba merge to oja sana jawba khoi lei hidrbo oja sana jawba ma dean of law ni kanogi kari faculty of law ni Guwahati University gi mana havirambada tongnagiba
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ 1951ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯍꯧ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ 1951 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯌꯥꯝꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯏꯄꯨ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ 1953ꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯇꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ 1953ꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ PTIꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯪꯃꯥꯏꯁꯣ ꯁꯥꯏꯖꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯖꯦꯜꯗ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯈꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯗꯤ ꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ 1964 ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ 1951ꯗꯒꯤꯅ 1964 ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯒꯗꯤ 1953ꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯏꯍꯧ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯍꯧ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 15ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 15ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗ ꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯑꯦꯟꯑꯦꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯀꯔꯣꯔ ꯆꯪꯅ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯅꯥꯂꯤꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯅꯥꯂꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯦ ꯂꯤꯑꯣꯅꯥꯔꯗꯣ ꯗ ꯚꯤꯟꯁꯤꯅ ꯌꯦꯛꯏꯕ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯂꯔ ꯐꯪꯉꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯇꯔꯁꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒ ꯌꯦꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅ ꯗ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯊꯥꯎꯖꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯊꯥꯎꯖꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯟꯇꯔ ꯍꯨ ꯀꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯅꯥꯂꯤꯁꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯕꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁ ꯗꯣꯁ ꯃꯣꯅꯥꯂꯤꯁꯥ ꯌꯦꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯃꯣꯅꯥꯂꯤꯁꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯝꯅꯁꯨ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗ ꯐꯣꯔꯠꯁꯦ ꯀꯔꯝꯗꯧꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯖꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤꯕꯅꯦ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ 100 ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯃꯣꯅꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠ ꯔꯤꯃꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛ 1958ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯍꯤ 100 ꯁꯨꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ 75 ꯏꯌꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕꯅꯣ ꯂꯥꯟꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ 75 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 100 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 95 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 95 ꯏꯌꯔꯁꯇꯤ ꯁꯨꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯦ 95 ꯏꯌꯔꯁ ꯁꯨꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯊꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯇꯦꯛꯊꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯦꯛꯊꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯍꯟꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯅꯊꯤꯡ ꯕꯠ it is an attempt to erase the political history of Manipur. Okay. ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯑꯊꯧꯕꯁꯨ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯏꯠ ꯗꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯠꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯍꯤ 3-4ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯏꯠ ꯗꯦ ꯁꯥꯝꯁꯨꯅ ꯀꯧꯔꯛꯇꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯠꯆꯔꯨꯏ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯆꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗ ꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯤꯌꯔ ꯇꯦꯀꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯀꯤꯌꯔ ꯇꯦꯀꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯗ ꯀꯤꯌꯔ ꯇꯦꯀꯔꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯝꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯀꯤꯌꯔ ꯇꯦꯀꯔꯗꯨꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯠ ꯋꯥꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯅꯥꯜꯂꯤ ꯋꯥꯏ ꯁꯤꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯇꯦꯛꯇꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯨꯝꯕꯗ
ꯎꯗꯨ ꯇꯦꯛꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯇꯦ that is just some 3 years back 3-4 years back Okay. Adi ꯑꯗꯒꯤ iko hebni ꯑꯗꯨꯒ in 90s early 90s I was a student in St. Anthony ꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯖꯔꯛꯏ 93ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯥꯖꯕꯥꯔꯤꯁꯦ ꯆꯪꯉꯦ ꯔꯥꯖꯕꯥꯔꯤ ꯔꯦꯗ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁꯥꯝꯁꯨ ꯍꯣꯏꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯗ ꯂꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣꯕꯗ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯝꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯔꯒ ꯇꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤഗ്ꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗꯨꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯕꯟꯗꯥꯔ ꯂꯧꯏ ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ